Ijen lah cucu abesek kalau kemarin menaik bajang. Cicing sing ada ngongkong. Wanganten ketemuan cucun pekae. Cu. Peka, mareti omongan supaya sakit teke. Cu. Namai malu cu. Adi kejet-kejet alis pekake makanya peka main. Nana kak, main kini negak kak. Nana cu, jani berpekak kal negak. Aduh. Engken kak, adi besanyuti peka main. Iseng je pekak nengokin cucu. Adi bebajang kini jani cucun pekak. Adi digek kini jani cucun pekak. Bung lagi lah. Konden kak. Wih, masa konden? Berdua kini meseng aku kemenang lakelan. Sing percaya pekak. Adi peka sing percaya gati jak cucu nih kak. Sekan cucu kenen ngelah gelan. Nah kini pekak ya jani membesar. Yang sakit tuh cucu dot ngale gelan. Ane badeng ale. Nih, adi itu kak. Yang boni mare badeng kak. Yang ngelah kurna badeng sing juari ngajak pesu kak. Ini mare cucu belum. Yang pekak ngorain gugu nak enak malunan pekak ngasanin uyah. Lamun ngale gelan badeng. Liu keuntungannya. Apa tuh kak? 1, sabun irit. 2, sing demen mesandal. Daripada meliang sandal ngeminggu. Adanan bupempen di tabungane pipisi. Anian adangan meli make up. Cucun pekae kan terus ngegeng-ngegeng. Nih kak, adiane badeng yang orang ngali kurna nih. Awu yang dimati lampu nih. Nyak ngejengit. Yang seng apa? Tuh, hilang bongol pekak. Adeng ngomong aja pekak sih tadi keras-keras. Pokoknya mati lampu gabag-gabagin asal misi budak. Jadi menjangkiti kena hangit cu, kena hang masa depan ini. Tabungan tu lakar liu ngelah. Anak ian ngalih calon kurnan ane badeng, daki, anak selagi megai ngujang orangnya. Numbang bu pastinya. Mayan tukang bu pastinya. Benken baju irit. Jenak ngelah baju tu habis. Baju kulit merek. Sing becucu perlu ben manting liu-liu. Meliang baju mal-mal. Jani pipis. Lakar kurnan cucun itu. Di tabungan. Sisa untuk biaya makan. Kak, yang nane badeng yang juang sih yang mati nyakit hati kak. Yang pipis tuh bagi yang tuh nak nomor sekian kak. Yang penting yang tuh mantunan bagus, yung kasih sayang ya yang. Aduh. Kenapa tuh kak? Baik sih makan patong. Ya, ini ya. Anik kini pekak korahan. Ngalih pangane model kini. Lihat modis spek. Warna kulit hitam dot. Kengken aja cu. Aduh, peka nih. Mau gitu peka rumah nyangkutin anak gitu. Wah, ini marek buram matan cucu nenek. Men, kengken tuh cu. Kanggo ane busan tujuan pekak tuh. Nih, peka senawang yang tuh nak buduh. Buduh? Kamu main nggak botol melai. Oh, nak Peka. nak pekak tumben nepuk tuh. Kalau pekak demen di anik itu. Gopa nih bicara tangap-tangap gitu. Bun. Perjalanannya atletis. Sedikit bicara, banyak bergerak. Anik itu bu cucu ale. Langsung tuyuh ngomong ya. Tapi gaya ini peragat gitu. Sing liunan munyi. Jangan ngale kunan liunan munyi. Sebagai tanggain. Nah, men gitu kak. Yang anak kopi singelah, udah singelah, aman itu yang kalau melali jadi peka dini mengoyong tunggusin kambing jak rumah yang ini nah kak. Boleh ban ngemang munyi cucu nih. Benarnya kopi malu orang enak. Ada tuturin cucu nih. Cara jani kopi konden ada. Cucu nih sebe ngalang lagi melali.